Watindata musesia muthenyani umuthini na ukithiana na uthocha na moko ilindini wa kilungu kitu cha Uiiti na indi muthenyani umuthi musesia twithi watu inenia wa Ngoo Kuungama kana cardiac arrest na indi ta kawaida tunake mtaalamu wa maundu makonetie mauo mango o ndepo wekala mitambo ni ufikie kwithi ugielewa umanyiwe na indi uisoma yulwa wa cardiac arrest kana ila yesikieta Ngoo Kuungama na indi kano safe so ni mukethie na ndimu thocha ndini wa kilungu kitu watu utaviweni wao na athukuma wewe karibu sana daktari. Asante museja na ukethia uvo waku na mwenani wo munthi ni no ka kwaku nikenda tunena ni sema maundu mango masito ni tawadina mutinti mutwa kuma Machakos Heart Evaluation Center palatu ndiliana kusisia mathina mango na kuitawa wonde ala mena thina wango kuithwa na itu na ni kwatia no ikosoma kindu kiseo na nitutethanya. Asante. Sawa na ndi daktari karibu wenge Mutongo TV ni nisi tunaina akuchumwa kivetu lakini ekatu udhoche inge kwa alama tana pona. Yes. Na ndi ekatu ambiye kilungu kitu imwe kwa imwe. Yo daktari uwa Ngoo Kuungama ikayaka kuthukuma ni weva exactly? Actually utawa cardiac arrest. Cardiac arrest ni Ngoo ni yaeka kuthukuma ni ya ungama. Kananda kame ndio thi ngoni na ndio thi akilini na ndio thi the other vital organs the liver the kidney ndakame ni yaeka kuflow mwene ko uthi landa kame yaeka kuflow mwene kuthi mwene kuflow tio kuthi nengi kwa ndongi ni yaeka kuflow mwene ngoni yukaika ungama akili uketha ndina kwata ndakame ko uyu mundu saa isu niwe withi ya mundu wewe na cardiac arrest ni wakwa no kaku Ukulia yekula muno niki mundu akwata ni wa cardiac arrest chances yake si akusurvive si ni muno. Actually no nasi si nini either na Ngoo Kuungama kana ndakame kweko ingoni nza wa hospitali lakini lana thukuma Nairobi hospital where pala nether ICU ICU Ngoo yake yaeka Kuungama wardine in less than 2 minutes will do that eba tukambia kila kitawa kwa mucha ingoni ya mukagwa tukamitunga back na after that they were na machine na kila kindu na isioka na ilive no nuko ni andunguya oye Ngoo yake ni yaungamie lakini o mutani na no mundu hospitali no wa mukweina ni actually tiomve amweni mamuka no mundu wimusi no mwamuche Ngoo no ha mukwengo apa etha kiche kika pena utethio wiba kube twasie mundu akuni waeka Ngoo yake ni yaeka Kuungama na patonyeka ni wama na nicho ndu betha itumile ituma Ngoo yeka Kuungama medically be imwetu sieta arrhythmias cardiac arrhythmias imwenye ta ventricular fibrillation ama ventricular tachycardia la twasia ventricular fibrillation ni the ventricles pandu sia kutha si contract sia be yakweko ko yeko peitha kame kuthi mwini peitha kame ku circulate wa sikite o ko such a case ketha mwi bandu tutono kwata tumita a defibrillator lakini nyeko ukamba kwawo wa Ngoo yaku ya Ungama ona wisoko ni ko no thi nundu mundu wakwambia CPR immediately no that ever kube na ndo ingiti trained maybe to take initiative taithima ndakitali tambie kubundisia ndwe we mundu Ngoo yake ya Ungama aile kwikwata nundu chuno kitu tethesie na tuo bubu no to no tabia musiaisia in case ngethi wanina mundu wako baba kube alafu Ngoo yake Ungama ni chaundo na kuikanga mutethesia ukamutethesia first ketha ngoni ya Ungama kila kithaki cha maana byuni thakame yaeka kuichao kuingoni na kuimwene kutwika ndubetha already thakame yiba wingoni before iungame tika kindu kimita CPR ni cardiac compressions chest compressions sia ku make sure kana thakame laji available ni ya circulate chao in the system and in this ketha mundu na a ventricular tachycardia ventricular fibrillation la kwambia the compressions kwa mumo wanga naze kwa mumo wanga ndu be wikithekani ndwizie kuna witi rhythm ndwizini chao cha tumango yake Ungama no yose ika go back to a normal sinus rhythm na mundu suye yamuka ingino manani chao cho cha kosi
mundu ngo yake yungama. There are very many causes of cardiac arrest. Mundu no ethena thina wa chau wa heart attack. Let us soma last year like coronary artery disease. Ukethia pe mikiba ya ngo ite utwa thakame nesa. You in such a case ketha ngo yake ya ungama nundu pe mwikiba ute utwa thakame nesa na ni wamene njikwika cardiac operations na pe ni wane wanda welito no bingwa imikiba mituki na ni wabikwa hospitali mabingwa mwikiba no amuke engi no mamuka nengi no ndiaseme ya amuka no mamuka. That was for example akwata cardiac arrest nundu akitumita ni endraunite alika kewoni na a block wanike a inelike wo na aziza muno odhizu mwingi tumita hypothermia odhizu mwingi no tuma mundu na ngo yungama nundu takamenezi ni ya frozen ko ndi floor the moment au mwakewoni na warm wa up ndio mwakewoni na warm wa up they may mapiki ambora the airway kana kubeba kwake paikindu kisiye nzebe kulika akumala ketha mundu usu ni wameneji kukose kila kitu meet either na cardiac arrest ni waki correct ni utonya kuamuka na ndakitali wasi akwi sindu kivathukanila sieta wowo wango kuungama kana cardiac arrest kwithana mo ngukulia kulio itona itha ikulwa ni mwithukisia muno wowo ni witha we inherited ukethiwa umaua kwani wakwa chiwe ni wowo ni ndona kuvikia ukethiwa na kwani wangu ataka na ukakwata generation siati even genetic composition itonyoete wowo wango kuungama ni withia mundu onatu yate mwa ona ndena thina o proceed kutuma ngo yake yungama lakini nundu wake okwitha na issue ingi tutese tuta discover in this patient ukethia mowu ena issues tutese itonyo tumango yake yungama ndu wa misimo ke wai uma wake abalukilo akwa atonya either no pressure yambatie muno tena no ndaka meya kyo ingoni kana ayo na valves sina thina kana asiekite ona bandu bena defect mwene na yu mundu wa defect isu yakusiawa nayo yituma ndakame yeka kuthi mwene yeka kuthi akilini yeka kuthi ngoni na ngo yake yungama ko uno ilan in a family nundu wa genetic composition. Na last week tunanene ete wowa kwamba twani ndakame wowo kana wowa ametha oama nini manini kwamba twani ndakame pressure nitona kwithiwa itona kwete wowa cardiac arrest inengi yuthi ndakame thila wetha na pressure hypertension ti pressure yetha yiyulu muno wethia ndakame ya pressure yaku yathimwa yiyulu tonya ibikiti even 160 170 angiona ni moka okay their pressure yake yichao yi 200 over maybe 120 mo utosu pressure yi ulumuno na no akwatwe ni stroke paketha na ve bursting of arteries make bemwe ikabasoka okay there you flow ya ndaka meditonyo flow ya in the body na yukitumini kiwa kwa stroke yoka timwikiba wa pasoka bandu akilini in the brain yundaka mendio flow akili ndio supply wananda kame what will happen ndio kwa ni cardiac arrest na ikwa lakini mweka metuke mwa resuscitate mwa try to bring that pressure down mwa try that in the kame su yambatite ni yateke wakea mwa usuni wa ile kulive lakini most of the time ni an device muwo ina sign yakwe mwa kubeba ukuwa restless ukuwa twalwa ni kithui ukuwa mwote na vinya umwita akaema kwitika tafadhali asembwe sibitali patonyeka nejite wa ambulance kwa hiyo isu ni signs ya wa ngo kuungama kana cardiac arrest kwa hiyo wethia uteubeba na ubeba na binya wina walk thuine wiwa utathomwete we restless we undu si cha okwiwa ingi mundu si utonyo mutokethia na ndeitikania ni conscious mwita na ndio respond wona mundu ena such a sign ndo ile kwambia kwende na kwika kilotesi nundu isikwika cardiac ndu isikwika resuscitation ndu isundu utonya kwika the best ita ambulance mitoke la batonyeka no uita mundu la ambulance umuta uimwa muwo waku ndekubeba nesa na wakwata ndu wa pass rate ni usinuma na mundu etha yo wakwate upa akokone nese no nibundize mwibuthukezia kanundu ni a basic thing ongwati esendu isu sawa sawa yupa apetha na hatari ila utonyo kwata ukewa ngoje ikuna kwa mundu muima we kwata pa hatari si you can feel it
we ura mundu ni wa collapse na wa binye yaba ndu wa kendo ke unyanya ba manyango ni ya ungama ketha ngo ni ya ungama call for urgent help itana ambulance metoke yuke yena sindu sia resuscitation yena a medical worker nondo layman ona nuclear wende na kubinye yake thoini kenda mundu ndaka methuka kitotulanga mbau nondo ndu isi how to do it ko we ya mundu wa arrest nza wa hospitali na nza wa medical workers chances yake sia ku live nonga imwene ndakitali wa sia mundu avini amwiki wo aba baba unene chaki kinene uko na chachu kinene uko ba nini kithelele you can you hear it nu wakenduke uko na ba izuni ngo yakwe ukukuna na ngukolie kuyando mea wati meki bandi kuoneka mundu withia ena condition isu lakini wakwata ndotona kuiwa mwiki babandu ketha ndu wiwa baba babatanga bayolo bao no wiwa ketha ndu wiwa bayolo kwa kana ukababa inside no wiwa utaisikia vizuri sana kwa mtoto na kwa etha ndu wiwa kukungi na kwa ingi kwa mndu mwima be ungi wita the femoral artery ba kukuthelele pa uko nani buya the femoral artery ndito nyondo demonstrate on TV pa also no kwate ukewa pass yikuna na ndakitali wethia wina mundu wiliu ivindani la winake watata kumwamucha ngo na tuyase nukona yukila na ilela ingi utona kwikate thandu bikia sibitali at the moment kana withie ni wisiku isio ukamba withia sibitali wibasa na wala we utona kwikate niche yukitumi wewa kwelesia kuitia cardiac arrest in a layman setup ni tough bebinya niki no wono wika compression ni pedha no need kumunenga nzebe ndaka meyithi ne kunindi nzebe ndwina sindu sia umunenga nzebe tene mowo mengi mata ukaniteka mouth to mouth resuscitation lakini yuni kwa thokie nuambia mucha mundu ba ukuwo ula umumina ukokie kuno mpaka wambo think about your safety first before wambie kwikanya mundu ange kukilando nyakwase ni patonyeka call for help no tetheka na muno an ambulance yenye iko na oxygen yena kila kindu na yena medical worker na tutana mbodhi umoni witu wambe na utabia musiesia kana in case where utona ita ambulance kwina sibitali sitha sitona kwa mucha mundu kana nduthio eni sibitali kila kiboni ndo nyakwasi a sibitali titso sia mukasya mundu ni personnel na equipment mandakitali na equipment no kwithia we muowa abalukila twasie kwenyu ndwani na health center la yiba kubundwani la yiba kubiki yina ambulance yina oxygen yina trained nurse yina medical officer kana clinician so long as you can get that no amuke isho ti the hospital ta the personnel and the equipment na yumo amamina kukwata first aid ketha isho indi ndo ndeleki apa ubeba kubibyo ketha health center ni amenenje ku save the life now ni olo the medical person ko refer now to where they kula ku ICU kuloto na kwa you the other interventions lakini for basic emergency nearest facility the better nundu no nasi Nairobi hospital Machakos level 5 plus your big hospitals no itethese lakini si baasa lakini baba pe health care yena all what you need we need a medical health care personnel we need ambulance in oxygen na we need olokuka on the ground wezi kiloto nyakwika to begin with then from there referrals can be done ni sawa sawa na ndi musese kwa uyu ekatu abosemba ndini wa uthiomo witu mukuvetu cio kithia tuthi watu yende nena ni nakenda kitali atuelese mbeange yulu wa cardiac arrest nulo kwa ta mundu ngo ikaeka kuthukuma kana ngo ikaungama na ndi nigo twende kuthi watu inene atucio kithia tuthi watu inena mbeange
kalibu wengi musesia ndini wa kilungu kitu cha Uiiti muthenyani umuthi taundo ni kueletie ni kana tuithi watu inene uwa cardiac arrest kana la isike kwa kikamba ta uwa Ngoo Kuungama kana Ngoo kuweka kuthukuma twina ndakitali na mutaalamu wa maundu makonetie mauma Ngoo kwau kala mitambo ni uvikie kwithi uyende kusomethwa na kuimwembea ngeyulwa uwa cardiac arrest nandi tuisonga na mbenda ndakitali uwa no tona kusiikika Iwo unutonya kuzika itumi kila kitu Ngoo yungama nomo wau twasi ila tonight coronary artery disease pala miki bayangoni ya uswa mauta na wethia ndakamendi uthingoni ukethia miki baisundi na ndina floor ko wa menenji kwetha na mauta mwini alameanie na weight yaku utena obesity kana weight yaku na wasa waku nisianie no prevent. Another thing twasi ni thina wa valvulars ndonyethia kila kitumie mundu akwatwa ni heart attack kana ni cardiac arrest nundu wa ena thina wa valves ciake ila singoni o ka klinikine twaileika kindu kita wa ECG twamba kwika nitumana ketha wina the vesicular tachycardia, vesicular fibrillation, those critical, those emergency rhythms on ECG. That's why with the ECG ni basic test ya Ngoo. Tamina kwika unatethia pe na an abnormal arrhythmias. Nitukunenga ndawa cia control arrhythmias. Nikena tamino control arrhythmias isunduku itonya kwete cardiac arrest. Nitu prevent the arrest. Ketha twathima echocardiogram. Ila niyo scan kana ultrasound ya Ngoo. Undu neisi ya cardiac technologist. Zomete kusisia undu Ngoo ikuthukuma na undu valves yilie nundu yake itu. Kula kwika echo yaku in the 4 chambers. Pile the right side and the left side. In the left side to the another mitral valve. Ilani momolo bingu kaangaliko ya kwaka. In the left side. In the right side to the tricuspid valve. Ulani momolo bingu kaangaliko ya kwa ume ya Ngoo. Kula tethia miomo isuyi na thina. Penda wata ilo kunenga ya kumanage kila kitu mite miomo ya nangika na ingi nibatoneka ukanindi surgery miomo esu eka replacewa ukeke wengi Ngoo ya kwikambia kuthukumaneza kuthila ona twa correct kiki utonya ku cause heart cardiac arrest ndwe thukia kubikia cardiac arrest ketha ni thina wo uningitwo mundu tio wao muno mwi ukethia ndu ina vinya ukethia be na infection so severe ya tuma ona organs is shut down ketha ni infection twaite infection nituosie ya cardiac arrest ketha ni pressure itonyenda yetie stroke na bursting of arteries ta control pressure nitwa control cardiac arrest pe itumi bingi ki itope maunmeto naika kusia cardiac arrest like normal check up labo uko hospitali naturally wase nendo thimwa kila kendo nendo thimwa ndakame nendo thimwa mbio nendo thimwa kila bandu nendo siwa Ngoo yakwa tinindi undetect signs ali itonotuma wezo kwatwa ni chau ni cardiac arrest na tamina kupiki to yukuita then we prevent teyete la ubiki Ngoo yaku Kuungama na daktari stress ni sieta wo oh good you andwangi stress itonyotuma metha na breakdown ukethia mundu su ewa so harassed onangi makwatwa ani fit maketha na no na epileptic kwi mundu twa so stressed akapaluka anthi ukethia nitawa lose consciousness the lawa lose consciousness kwa kitumi kiba ona etha ni chao kitumi kiri kitonyo tumanda kame yeko ya kilini yeko ingoni i shut down na uibone anae kana stress ikatuma pressure ya mbata kana ikatuma with you are not able to comprehend na because of that pressure yakuyithi unmanageable. Now we get even to an arrest, a cardiac arrest. With the amundu do see akwa ichao. Onange they take poisonous things which can cause cardiac arrest. Na eka kukulia itha hii common muno yo wako kuno Ngoo kana Ngoo Kuungama na yeka kuthukuma. Niki wo kwata muno ndo makomete. Kesi silingi withia akomie na ndanamuka. Akomie na ndanamuka. Most of the time I would say ukamana utakanune wa o report nesa before Ngoo yese Kuungama petha signs and symptoms restlessness mundu kwiwa ayiwa to lose consciousness na yunundu kila mundu no komete in case chukikoka we weka
ni wambia kuiwa ta lose consciousness ni wambia kuiwa kwanza pressure hiyo luki be mundu weba ukuthima pressure yesu be mundu weba ukusisia kana wembie witani kitandani up and down niki nundu ni wayo koma na kila mundu wayo koma yu ndu su wailo kukia na ndu be medical check up be mundu weba ukusisia uyukukua okomete lakini most of the time with ya and wainge tutitusia before mundu arrest twasi muwa kalika in my clinic you back clinic in it doka na thimandi ya muuni inventing arrest. I think I've sorted many patients alamoka na niende na kumona na minaika my vital observations before on to make anything much but ungina client thima konona and a very big clot ni ndakame clot ni kikamba ndakame igandite in the mwikibani wa pulmonary arteries na elenge yechao in the heart chamber nona muwo nondo kubeba no akwatwe ni cardiac arrest immediately na mu transfer to a facility palabe ICU immediately alika ICU mama nenjikumya clot yesu mama take care na live itaika muwo aendio ukoma na clot yesu na be mundu na musisia na be mundu wisikana na clot ke bandu nuisi acomet ilo chelo block main arteries neikwa go with ya why it happens in the night be mundu ku observe longi na you na owe obo before na why you come na go na ndu be mundu na manaka na we na thina na ni wa koma na sai critical is a science be mundu ku observe no everybody has gone to sleep na be mundu koma kitandani nongi ona alama twanite kila mundu akoma wailo kwati kanisa inzina ba na wabwangwe yikukua ketha we na issue wingi underlying mundu waletha we na issue underlying yatuma ukwatwa ni cardiac arrest na daktari withi awe na wo lakini nduisi ainge pyo ainge ni methana wono ithi amayesi ndwina symptoms hii symptoms nengi twase for example miki bayandi ana kuswa mauta nuisi ndialasia pressure hiyo lo nuisi anengi mayiwa aundu tukita isozima tukethia pressure yulu kuni ithia miki bayende na kuswa mauta the other time uthi ukome wa mino koma la mwiki baba lapa nini beti alite pay block withi ona ndundu wayu ona ndundu either na say nyuko kwa kadhima we lost a very important client one time not in my center but in our village ayo no more nda adhima akethiwe na thinango na mukio kwa chae mukae iwa na na within no time maybe because sibitali atutia that was a cardiac arrest taeka iwa yana bika sibitali akathimwa tukamana thina imo ndetha yitiwe na kwa cases taisumwa utona ku advice ene ndina lo ma advice kana nduke kale musi wina ka issue wiwa wina ko na nduthi ukathimwa kaka sote wa utu ni daktari na muno kuthimwa ECG na echo ni basic test siango wamina kwa test ya kusiwa unu ndakameko mikibani na undu ngoi kuthukuma wamina kwa etha we na science ya kwitha we na thina utono tumangoye ka kuthukuma tapiki immediately ni twa utethesia andi daktari ni kwitha na surgery sika wanundu wa taisua weta in case mundu akethithie na clots isu weta procedure ni lazima mundu eke surgery kana veo medication ileto na kutethia mwau kana mwenethi you pay clot tunenga mwau nenga wendawa ikadissolve with time obole ka dissolve na inini banange yeso bela lakini be angi moka ukethia the arteries of the heart ni blocked ano ibingwawa so pay procedure yikawa utotemwa kithui ya kuthitumita coronary angiogram yumo woka ba nethia uswe ni coronary angiogram undu masako wibandu yekawa immediately I get in touch with the hospitals I work with they actually makaeti ambulance baba makosa usu straight akatoa cath lab makeka coronary angiogram mamina ika coronary angiogram niko sisa mikiba pala ebingekete mamina kona balape na kubingeka kwa mikiba immediately ni mabingwa na mwo wakwe yikala normal life kwa uti lazima we kwa surgery no wisile through medication through medication through intervention ya PCI and stenting lakini you la severe bukevia you ndungi no twika open heart surgery tuka correct ni dependana
na mundu la affected which level. Na withi to winda kisali kwa ivinda ya sawango niki withi ya cases mingi kana niki ya Kenya meumalu kama kaikuiti wa mowa mango ndisianza ni chao tulakite ba Kenya. You pay like being a cardiac technologist kuma na trainee te 2006 when I specialized it in India, Madras Medical Mission Hospital. Na inge maenda ku India. Niko na trainee te 2006 2007 na nachoka ingi ko 2011 na yukila na notice yeni cases ile itumawa India tisionde pay some complicated conditions sia ukethia kana kasi awa kena issues taitano kana inyangoni ukethia issue wi ku Kenya tina bikia the expertism in such cases with ya kwa daktari utena maondo utena personal ambitions ukwenda mwa live kedha tika ku Kenya tina personnel ni marifa ya waku lakini yuko kuno twasi kinitika lakini the success rate either minimal for the complicated heart conditions na ingi cost Kenya kwa open heart surgery ni very expensive. Ni there like normal corrections ya kana kena thina wango kasiro kena issues bingi ngone kwa correction yo then kenango zizo become back to normal you require 2 to 3 million lakini mathi India ni thio na million ndithela ko cost implication no ingitu menda ko India but mostly of us in the medical personnel pay ni very unfair ko rivam wo India atonya ko itu wa Kenya kila tu iti ya Kenya nikiiti ya wa Kenya kila kita ona ibikia kwe wa India with the personnel na the facility tinayo na daktari wa nene asiana weka na kata ono sia wano bingiki like you need a number of children twetele some doctors from US kukosika operation in one of the main hospitals in Nairobi na siana isi yetu sina madina mango kethia kena jimaji ngoni kangi kena maimaili ngimiki baya ngondi balaya ile tweje ile originated from the wrong side na kana kauka ona kaiso live normal life with ona kayonga nike uno ake utani blue kajiana nina siana bingi isi yetu na madina mango na nisenga niki ingibite in this generation na kuachiana na ku withi tuenda kitali mbewa miaka 15 nambe kitu itakuongeleka kana iendete nandi kuma nambe ya kwika diagnosis ya mowa mango namba ya mowa mango yo ikiti ona kutri ona tiku double it is tripling teno nethia no nike echocardiogram na ECG awawe 10 ndiso kwa temu abnormal indi out of 10 patients nethia awawe 10 neka awawe kenda mena thina umwene wote na thina ko the problem has become very common. Ni sawa sawa na daktari nundu niona masaa maitu mathela yo mundu tusia isi na science ta iwa nene enda okukwata no manenge namba yaku ya simu ne kana utethie maybe mwene ndi utusiaisi. Asante. Mwithukisia wakwanye nase nitawadina mutindi wa mutua hapa Machakos Art Evaluation senda balani botu nina my team na ukenda tutethesie namba yakwa ya simu ni 0717805507 wako na yoka dina na batonyeka ngunie wina bata ketha ndu ina bata ekaniite awo ndukangunie tukethanye ngunie tu nguyite kana ngutethesie na mwenga ino kutethia. Asante. Sawa sawa ni mwego mukune simu ethiwa mwina bata na ndi muve mwana kala mwakwa tenia na itondini wa kilungu kitu muthenyani umuthi cha Uiiti na ndi twanenia uwo wa Ngoo kwithiwa iyungama kana Ngoo kweka kuthukuma nikwatie wasoma na weyani wa na ndi ethiwa wethia wina symptoms kana nukuwa na wina thina wi bandu neno na kenda kitali na ndi no tetheka nye ni tawamasi wa kitaka kwa oyu tionesa.